CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hak singinyau bot ke baka BJP kala tam kaput haki babon ki constituency ya ke TMC kalami ke jing kelumar plengi dikot ke TMC ber ke BJP haki kato ke teli ki jaka bagan thup Bankura Asansol pada North 24 Parganas kalami ke jing kelumar jaka nyau bot kalami ke jing syok nomor ke jing keno bagadan ke jing lek tu ki pulit ki haban pen i da ka bor ban tem ke jing kelumar kalami ru ke jing kelumar sabar jaka Bankura University pada Asansol Dakshin hadin bagi BJP ke tam kaput ya ke TMC kat bedang yat ke jing nyau bot kalami ke jing kelumar habut nombor sispa arpau North 24 Parganas hendrai mentah ki pulit kala bantem kalami ru ke jing kelumar Coach Bihar District kat bagi jing nyau bot ke dang yat kala safriang ru ki video ki bapen i ya jesho apengit kat ke TMC bat BJP hagi kat to kan teli ki banta jang West Bengal lai i bagi office jang ke TMC kala syathang ukertong ke TMC lu syak kawang de ke bat ki dikot ke BJP kala persang ru ban khang lenti ya ke Mamata Banerjee ya ke por bakalit sejakan nyobot Bhavanipur Bhavanipur Counting Center. Angni kusek ajku, angni ajek ongani ko mesoka. Ang habag kaktin ke im kajai benriu ke im. Kaladon kata kami kalia language act na do usnem arhajasan. Kuman penjishano kan. Ba men hakani ka country tori jong ubana ya yong ke bombot na tau April arhaja April. Na ka jingpen bana officially ba la shim ya kaktin kasih ke jongi bat kom juru kita ki garu bat kaktin garu la shim ya kakom kataka official language. Ngas ngungu ngas keburung. Ya kan kasih atas society. Bat ru kumju ya ka acik literary society. Kiba submit ya ka memorandum. Sya ge government. Departmentally ngakot meeting mana.
haka bengi syong di study nadu ka law department nadu ka arts culture nagi department iba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ia katuga ak kabarin bat ngin warna no daka ni ka way ka batmangay daka bengi ong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan direksyon ng babat kuci sih naman oleh mga nang binyawa aro interview ako babat kuci lang naman de mungkin cara bilang naman taksakan yung nilai kuat syaba ketin jungi kan yo no ke jingi thu bokpura par kham tam kan rong ha ka khanet ka bokpura nri kalong bade umau jam baning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban ka ketin kasi bat ka ketin karo kan long no kata ka ketin bokpura jong gejela